gunung ya. Aing teh mau anjing tilu Anjing. Rek moro ceritana teh. Tak urang teh nya. Di gunung mana eta keraman? Di Gunung Palasari, di Gunung Murangken. Urang teh mangilacak mangilacak. Urang lepaskeun eta anjing kabeh. Betul, ngagogog kabeh. Nyaho atuh. Dia harus pangipagong. Ngan aing salahna kumaha? Dikoleset euy. Ngecaduk. Aduh, goblok. Era nadeka. Kaduhung wa euy sabenerna mah. Da teu beunang bagong nama gerak. Kenapa sih kelas aja, Wak? Dikoleset kena caduk. Aduh. Eta pusing lai. Cama aku lai awak baburu aku ah. Nalancak anjang gua telu ah. Cama aku lai. Wah. Aku gak ngerti, Mas. Kenapa lu orang tidak ngerti lah? Aku orang Indonesia, Mas. Indonesia di mana maneh? Aku Indonesia di Jawa Barat, Mas. Jawa Barat. Iya. Aing di Jawa. Jawa apa kau? Jawa. Aduh. Dunia kau. Dunia naon? Dunia akhirat kau. Ih, stres ya. Iya. Stres belum ngopi dulu. Ya, ngopi. Orang mana ini, Mas? Iki ono, iki ono, Iki. ora keto. Seneng kene iki enek, iki banyune semene iki. Nek keto ono ning kene. Yo, monggo. Berarti Baik, bener Mas. ente ora waras. Beta berburu ke gunung. Asu yo. Boy iki. Apa iki? Ora sopan karo wong tuwe, kepet iki wong. Kakek ani. Tanah. Cama gua. Itu man. Naon tuh naon? Lah, Itu man. Itu tahun itu man. Ih, astagfirullah man. Astagfirullah. Hahaha.